Бардыңыздарга салам. Бүгүн мен сиздердин суроолоруңуздар боюнча алтындарды көрсөтөм. Азыр мен Келечек базарындагы Тынчтык соода үйү, Тынчтык соода үйүндөгү алтын дүкөнүндөмүн. Азыр шакектерден баштайбыз. Шакектериңизди айтып койсоңуз, алтындын граммы канча болуп атат? Алтындын граммы азыр 2000 изделиялар 2500дөн 3000ге чейин. 2500дөн 3000ге чейин болуп атыптыр. Мына шакектериңиз каяктыкы? Булар 583 илгерки союздук. Илгерки союздун алтын шакектери экен. Канчадан деп атасыз? Канча грамм? Граммы ар кылды. Граммы 8 граммдан 15 граммга чейин. Мына кызыл көздүлөрүн, Кызыл көздүүлөр. Ак көздүүлөр 5 граммдан. Ак көздүлөр 5 граммдан экен. Кайсы агаттарбы? Жок, мына ондай. Мыналарбы? Эмелер да? Фианиттер. Фианитпи көздөрү? Көздөрү фианит. Фианит. Канча болуп атат? Граммыбы? Жок, өзүнүн ушу шакектин общий баасы. Общий баасы 12.000 сом, 10.000 сом ошондой болот. Илгерки таза российский экен да? Оны эмне дегенчи? Не дечи эле ошону? Мода кылып тагынышты го. Агатпы? Агаттын жанындагы 12.000 казан. 12.000 сом бул казан. 12.000 сом экен. Агатчы? Агат ана ташбакка эме шакек. Берги агат 18.000. Жанындагычы? Нары түлпан агат турат го. Ооба. Ол 14.000. 14.000 экен. Чекедеги эмечи? 16.000. 16.000 экен. Самосвет, 16.000 ошол. Янтарчы? Янтар да ошо 16.000 экен янтар. Янтар. Бул дагы 16.000, Мына көзү черный агат, Бирюза ушулар канча? Мына эменин жанындагы янтар. 14.000, 15.000 ошондой экен. Бул шакектерчи? Россия же Кыргызстан? Булар Россия бардык. Бардыгы Россия экен. Канча экен балары? Булар анау чоңдору 16-18 миңден болот примерно. Мыналар 16-18 миңден экен. Андан кийингилери где-то 10 миңдин төгөрөгүндө. Мыналар? 8, 9, 10, 11, 12 миң. Весине жараша болот. Весине жараша. Булар? Булар амар кылды баасын айтып болбойт. Булар да где-то 8 миңден баштап 14-15 миңге чейин. 8 миң, 14-15 миң экен. Бул бриллианттар. Бриллианттар канча? Булар деле ошондой бир 15 миңден башталат тагын. Она $1000 чейин бар. Кайсы $1000? Ana $2.000 iki çom. Мына эки чоң, мына немеси ставкасы зеленый. O ortasında İzmir ошо. Изумруд канча дедиңиз? Ошолор $1000. $1000 экен. Жанда печатка канча? Мужской. Мужской печатка 20 миң. 20 миң экен. Мына шакектерчи жанда. Бриллиант ошо мужской. Бриллианттар, баары бриллиант бул. Булар бардыгы бриллиант вставкасы менен экен. Мына шакектерчи мына. Бул баасы конкретный айтылы. Баарында айткан болбойт. Баары ошол 15 миңден башталып ошо 20 миңге чейин. 15 миңден 20 миңге чейин экен. Бардыгы мына ушулар. Ошо. 15 миңден 20 миңге чейин. Буларчы? Булар бриллианттар да. Булар да бриллиант экен. Канча экен? Бул жерде примерно $1000 башталып ушу $500 да бар, $1000, $1,5 ошондой. Мына көздөрү жашыл. Булар $1,5 бар. $1,5 экен мына жашыл көздүлөр. 1,5 анын жанындагычы мына. Ылдыйлаагылар болот $1000 алар. $1000 экен мына. Булардын бардыгы бриллиант вставкасы менен экен. Мына черный эмеси мененчи вставкасы менен. Ал да бриллиант, ал да $1000. Бул дагы $1000 экен. Буларчы? Олар $700-800. $700-800 экен. Мына мен тартып аткан көзү көк. Жанындагылар $700-800 экен. Мына сары алтынбы?
Var 750 proba bular. 753 50 kança? 53. 53 probalar 53 kança? emas 50. 50. Bular Soyuz'un izdelelari bardır. Союздун изделиялары экен. Бааларын айтып кетсеңиз. Bağları bu жерде мына birinci katar 2,5 ming, ikinci katar 2 ming dollar. $2.000, үчүнчү катар 1,5 ming. $1.500 экен. Ildıyıqlar da var 1,5 ming. $1.500 экен. Ылдык 2 катар. Цепочкалар Sepişkiler bular hemen mu zimeyka bu gramı 2700'den. мына змейкалар граммы 2700 экен. Канча грамм чыгат? Gramı 5 gramdan 34 gramga çeyim var. 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 30-34 gram dep koydular. 4 грамм экен змейкалар. Мына эменин баасы канча? Цепочкалардын Олардың gramı 2500'den. граммы 2500. Ошондо целиком канчадан сатып атасыз? Bunu gramına жараша алат. Он грамм тартыш керек. Gramına жараша сатып аталар. Граммына жараша экен. Эми сөйкөлөр шакектер экен да. Мына жемчуг нелерчи? Жемчуг вставкасы менен сөйкө шакектер комплект. Bular nemesi menен? Vesi menен satılат. Bular баарын тартып чыгыш керек. А веси канча бул? Канча примерно канча чыгат граммы? Vesi 10 gramdan. 10 граммдан экен. Ошондо 1 граммы канча? 1 gramı şu 2500-2700'den. 2500-2700'дан экен, 10 грамм чыгат экен мына жемчугдар. Мыналарчы? Биринчи катардагы сөйкөлөр бааларын айтып койсоңуз. Bağları bular 20 mingden başlanıp bardı. 20 mingden 25 minggacha. 20 миңден 25 миңге чейин экен биринчи, экинчи катар. Мына жемчугдар Жемчугтар bular 20 ming, 25 ming ошондой болот. 20-25 миң. Мыналар нелери вставкалары кандай? Bulara stavkaları arqılda ojera, бар экен. safir ошондой. Мына сөйкөлөр канчадан? Кайсы? Мына азыркы мода болуп тагын атышат го. Бул söyküler ojerası 55 ming. 55 миң экен мыналар. Примерно 55 ming, 50 ming ne ошондой bular. 55 миң экен. А мына озералар көктөрдү айтып атасыз да, 50-55 миң. Анын үстүндөгүчү мына комплекттер. Bular 55 ming, 45 mingden берген томолоктары. Томолоктору 45 миң экен. Мыналар 55 миң экен, жанда сүйрө эмеси менен. Мына озералардын баасын айтты. Мына көзү кызыл советский окшойт да илгерки. Шакеги менен канча? 35 ming. 35 миң экен. Булардын көздөрү эме фианит жанындагылардын. Канча булар? 5-75 грамм окшойт да мына. 75 gramdan жок. 5-75 кандай семасы? Сема эмне грамм? Мында турат го бир эмеде, мынада. 5-75 gramdı. Ол 12 ming so'm. 12 миң сом экен. Мына эң акыркы 35 ming. 35 миң экен мына акыркы эмедеги. Мыналар дагы 5-19 граммдан экен. Баалары канча экен? Биринчи, экинчи, үчүнчү катарда. Эми баалар бар ар кылды. Булар дагы 15 mingden башталып эмеге чейин 25 mingге чейин. 15 миңден башталып 25 миңге чейин экен. 15 миңден 25 миңге чейин. Мына 7-2, мына ушу сон неме? Ушу канча сон? 7-2 грамм. Кичинекей сөйкөсүн 20 миң экен. Кыргыз алтын барбы, жокпу? Кыргыз алтын жок. Бүт эле российскийби сизде? Турецкий да бар? Турецкий жок. Турецкий жок экен. Мына кулончиктер канча? Весине жарашалар бар. Весине жараш. Грамм 2500'den весине жараш. Граммы 2500'дөн экен, весине жараша экен. Мына детский сөйкөлөр барбы, жокпу? Жок. Мына сөйкөлөр канча? Булардын ошондо 2500 gramı. Граммы 2500'дөн экен. Примерно канча грамм чыгат ушуларыңыз? Булар 7 gramdan примерно. Примерно 7 граммдан экен.
Цепочкалар. Ana brilliant çekede 2,5 ming dollar turadi. Buna 2,5 ming dollar turadi ekan. Bu 45 ming turadi. Bu da brilliant. Buna 45 ming ekan, so'm. 45 ming so'm. So'm. Buna 2,5 ming dollar brilliant. 2,5 ming dollar ekan buna sepochka. Brilliantoviy. Qancha bilyardlar? Bileklikler bulardan gramı 2500 lira. Gramı 2500 dan ekan, qancha gram chiqadi? Unutib qoldim bular gramni. Qanchadan sotasiz? Turishini mi? Turishini. Tartib turib sotadi. Tartib turib sotasizmi? Bir 10 gram chiqar, chiqmaydi? Yo'q. 10 gramdan ko'p chiqadi. Mana, например, buna yolg'iz turgan 18 gram shunday. 18 gram chiqadi ekan, buna gramı 2,5 ming so'm ekan. Mana o'rtadag'isi sovetskiy oltinlarmi bular, murunqi? Yo'q, sovetskiy bular. Sovetskiy. O'rtadagi bir emechi brilliant endi. O 12 gram. 12 gram. Gözü fiyanet ha şun? Fiyanet ko'z. Fiyanet. 12 gram ekan, gramı 2500 dan ekan. Mana 42 da o'shanda birinchi boshqacha bular. Yo'q, ham shu ilgarigi sovetskiy. Sovetskiydan ekan. Gramı 2,5 ming 50 gram turadi. 50 gram chiqadi ekan, gramı 2,5 ming ekan buna bilerik. Altın soatchi? Altından palyot 150 ming so'm. Nargı jelskiy 60 ming so'm. 60 ming so'm ekan buna ichki brasleti menen. Buna qancha? Palyot. Palyot 150 ming. 150 ming so'm ekan. Bu murskoy. Bu shvetsarskiy Rolex. Shvetsarskiy Rolex deb bası 300 ming. 300 ming so'm ekan. Brilliantoviy. Brilliantov stavkalar menen ekan. Обручальный qancha bo'ldi? 4 mingdan boshlanadi. 4 mingdan qanchagachayin? 10 minggacha. 4 mingdan 10 minggachayin deydi. Sar oltinlari. Buna толстый, широкий neler? Обручалкалар qanchagachayin borib qoladi ekan? 11 minggacha. 11 minggachayin boradi ekan. Kichkinakeylari-chi? 4 mingdan 8-7 minggacha. 4 mingdan 8-7 minggachayin ekan kichkinakeylari. Cho'ngdori 11 ming deding-a? Cho'ngdori 11 ming ekan. Buna emelarchi обручальный кольцолар? Krasnoy обручалка var. Qaysi krasnoy? Bunalar bu? Şu barday krasnoy. Bunalar bardi krasnoy обручалкалар ekan. Qancha ekan? Qancha mingdan qanchagachayin? Женский qancha? Мужской qancha? Женский мужской getiradi. Keteradi. Balar birdemi? Bularda gramına qarab da, gram ko'p bo'lsa o'sha 11 gacha bo'ladi. Jondor. Jondor 11 ming so'mgacha ekan, ichkileri 4 mingdan. 4 mingdan boshlanadi ekan. Bunalarchi? Sepochkalar qancha ichkilar? Gramına qarab bularda. Gramı qancha? 3 mingdan 5 minggacha. 3 mingdan 5 minggacha ekan. Gramı qancha oltadi? Oltindan. Krasnoy var 2,5 ming. 2600'dan satıyoruz, 2,5 veriyoruz da gramı. Gramın 2,5 mingdan boshlanadi ekan. Gramı 2,5 ming so'mdan. Желтый var 2800. Желтыйларның gramı 2800 ekan. Нашакектерчи? Var şu gramına qarab var da, şu 11 minggacha. Qancha mingdan boshlanadi? 5 mingdan. 5 mingdan qanchacha? 11. 11 minggacha ekan. Gramdari qancha bo'ladir bularning? Gramı krasnoylar var. Krasnoylar 2,5 ming, желтыйлар Bunca da çok soğuk. желтый yo'qmi? Bunlar Bunalarchi нашакектер? var 15 minggacha. Qaysi oltin? Qirg'iz bo'yicha, Qaysi? Rossiyan oltini qancha bo'ladi bular? Gramına qarab diyeceğim var da. Bunlar 15 ming. Qaysilar? Mana qizil bu. Çok. Cho'ng 15 ming. Jandagichi mana. Qo'l bilan ko'rsatsang o'sha krasnoyning janida. Qaysi? Aslında turadi. Ne? Yo'q, krasnoy ko'zsin, o'sha 15 ming. 15 ming ekan. 15 ming. Buna emas-chi bunalar? 8 ming. Qirg'iz oltinmi? Rossiyan oltin 8 mingdan ekan bunalar. Arzon-ku. Kulon nelarchi buna? Sökülür. Sökülür 8 ming. 9 ming. Gramına qarab. Gramına qarab da bo'ladi ekan 8 ming, 9 mingdan ekan.
Kuğunçikler mınalar? Kançadan 5 satıyorsun? mindən başlayat orada. Bular 5.000'den başlayıp kançaga çeyin? 10 min geçen. 10.000'ge çeyin eken mına kuğunçikler. 5.000'den başlayıp 10.000 so'mga çeyin. Sepochkalardan emeleriçi sarı. Sarı altın. Var 15 minge varad. Gramına varad. Gramına qarab 15.000'ge öğretken kança gram çıgat emin? Gramı kançadan bulardın? Var 2700, 2800. 2700, 2800 eken gramı 15 bir sepochka kança gram çıkışı mümkün? 5 gram çıksa. 5 gram çıgat eken da şu. Sarılarıçı? Şu sarı var. Kızılları gram görüyor. Kançaga verirsin bunu? Trostart. Kança şu emeler? Sizler bir şey yaptılar. 20.000 so'mdan eken. Bunun altınlar kança bolat? Sarı altınlar. Sarı 15 mindən söküyor. Söykölөр muna tegerek söykölör 15.000'den eken. 15.000'den eken ne barlı? 15.000'den eken.